Makanya ka concept ka na. Gamer din. Pero kung natin Okay guys, we're back. Calling Santiago. Hey, Wadina and Aaron Pedro. Awan. Ay, awan ni Teo. Wala pa tong gigat sa that bonus match. Okay, awan ni Teo. Default na natin. Ito yung di na ipet ko. Default na. Hey, Pedro. Hindi, para may paratandaan. Santiago. Ayan. Calling player, second player, Santiago and Akira Tama. Akira Tama. Ay, hindi ko. DLC yan. Okay guys, nagbabalik. Pakinggan lang din. Inumin mo na boss. Jack. Ada yang benar? Wala mamantok. Okay. Uwang nga ubing dito. Mapuyat YouTube din. Ito na ha, ang pagbabalik. The ultimate comeback story. Kung maaari. Nagrigat nga rin kasi aglulus ka. Tagbato ng rope. Forward 2-2. Simultaneous matches. Pag. One, zero. May nakas. Slight lang. O may nagbubuya do. Sa tangal lang. Mapansin. Second 7. Despacito versus Tarot. Username na hindi naman batak yun. Sa tanga yun. At username na hindi dito eh. Kirito sa'yo. Inaab na yung aming username. Hindi ka lang. Sinat San Cristobal. Nagbuteng full name eh. San Cristobal. I mean, full name nakmet ito eh ah. Ay, hindi naman nabot-buteng manin yun. 3 words sinagan ko yan. Did I get 2 ano lang? Mike? Ano para maalam ko? Ay, okay.
Abay, nakasulsulang. Hindi na lang nagsulang yan. Ike na siya! Oh, power crush! Dapat dancer! Let's go, Jairus sama. Kambak. Ike, Jairus! Ose, Jairus! Nice black low. Oh, na-mix up. Ike, Jairus! Pabase! Patay na. Jairus, let's go, Jairus! Bakit? Herbal power. Herban Powers. Team Herban. 2. Anong edu? Kang edu ka. Jump na last year. Ha? Ni Bang Ipo. Sabay ah. Ha? Smile. Champion yung may-ari yan. May-ari niyan si Kelly. Nagsakin. No, tanga. Controller. Ha? Sino nga ba? Jairus sir, ni Gabilgon. Winner. Winner, Desparito. Tulog na. Akira Sama. Akira sama. Ape na Bonus. Hindi. Ape dadot losers bracket sir. Ha? Sino to sa bracket? Di bet bonus match kit. Di Hindi, dami bonus na. Hindi. Wala na. Calling the Giga Chat, player the Giga Chat, please proceed to Tekken 7 booth. Bermore, let's go. Di ba? Pasir Bermore. Asang ka na? Sino to? So na di Bermore kasi maging bagi din na. Ay, ito na diyan. Malay ko man, di bot shirts na niyas. Memories. Sige, magano na tayo. Round 2 na tayo. Yung mga to. Si Giga Chad, sir. Oo. Si Akira sama. Di ba tapos? Yan na. Kamote. Round 2 na tayo. Player Kamote, Kamote. and player Cyborg USA, please proceed to Tekken 7. Let's go, Player Zeus! Kamote, and player Cyborg USA. Egypt. Ay, DLC ka bro? DLC, okay. Oo. Ano DLC ah? DJ, may naman. DJ makadgat ang karakter. Malolo ko sa lulo. Gumatangkat PSN tapos gatangin. Ha? Kasi Steam Wallet. So kung mga road brad game. Ay! Kalaban mo doon. Cyborg user. Kazumi ka lang doon. Brad, may katsabit ni James Clarin. Oo, sabit ni James Clarin. At Jenny Brad. Ay, boss ako isa ka. Jenny Brad, sa kalabanin. Isot kahit ko kalabanin niya. Isot nakatiwagin niya klasir. Ha? James Clarin. May bata pa tayo? So, dyan nakakalabanin. Kahit ko kalabanin niya. Giga Chad. Giga Chad kit, di maging bagi. Bermore. Ikaw ka.
Joker ka na sa controller mo. Naging controller ko na na. Gag. Okay. Yes, mo pala. Bagay naman. Bagay naman. Yes sir, maliit na bagay. Pero medyo nasulang sir. Pangit yung angle. Lipat ka dyan. Wait lang, umakarap. Sinukat na. Madi sir, nasulsulang manin. Ayan, joke lang, mayatin. Mayatin. Hey, sir, ano nangyari? YouTube. Yan mo lang yan. Mas lang i-focus sir. Ay, nangyari. Ha? Okay. Simultaneous matches. Kamote, Cyborg User, Santiago, and Akira sama. Let's go. Sir, paano i-focus? Zoom. Pwede mo yung zoom. Ay, pangayaw. Malabo lang talaga sir. Never mind. Nice break. Nice one. Dalawa, pre. Just of three. Kalma lang, Zeus. Poke lang, sir. Nice fun. Nice. Pang siguro na ano. Pang na kaso. Yan eh. Balbal po. Nice. Ay! One. Nice one. High. Ebo. Alam nila. Ikke, Zeus. Aggressive Ebo. Uy, aggressive lang.
Oh, bad. Amazing walk here. Wala. Kailangan dito. With pati kanya bigat talaga. Tayo na bigat. Ingat lang, Zeus. Black low, Brad. Nice magic 4. That black is the last Aha! Black low, Zeus. Kalma lang. At may nanalo na sa laban ni Santiago at Akira. Sino nanalo? Hey? No. Santiago win. Ay, Santiago win. Santiago 2-0. Nagbigel siya, sir. Parang mag-formal. Ano basta dito? Wala sa taas. Round to loser. Ay naman mga kapatid. 1-1 sila. 1-1. Sila yan, 1-1 lang. Oh. Just name. Wala si Giga Chad. Bonus match. Calling player, Kevs and K. Kevs and K. Asra. Gary. Kamay. Dapat kayo ni Kevs. Default po. Ha? Default po. Pa-default mo yun? Tatlo. Ay, sorry. Meron na kaya yun? Tumitingin ako ng bracket. Giga Chad. Wala pa yung bigat ang nangyari. Siya na lang natira sa round 1. Okay lang yun, bonus sa round 1. Wala na nakita lang ang point. Cellphone ko. Sabay. Okay. Mazus? Going strong ah. Ebong nanalo. Ebong? Ay, wait. Kamote? Mang Jerome. Oh no. Okay lang, may ano pa, may little bracket pa. Ay, siyan boss. Ay, siyempre makra ka na. Calling player, Iman Praman. Chua. Oh my God. Ay, Hello. ALC ka, sir.
Boss, boss. DLC, sir. Doon na nasabi ka. Pila na ito, sir. Eh, Sabi, umurong maraka. Ito, ilang dama ka. Calling player for second, Team Metallica and Akira Kuroto. Team Metallica and Akira Kuroto. Take your step. Kalaban mo to ni Mang Ibon. danagkan. Okay, ayaw mi guys. Hintayin namin yun. Kabaran pa ito yung laban ito Chua. Kali kitang binukay, Brad. Nuwan sila. Magtamtambay. Tambay, bro, kita-kita na. Eko, di ba daw top stage man yun? Kita na ta. Ay, may tabla. Wait. Eko, may tabla. Madiyak lang sila. Di malawakan naman ako ba? Akira Kuroto and Team Metallica. Yun! Okay na? Okay na yung time. Okay na. Aglokan, Eko. Trust me. Mark Dan Baptista, NBA. Lo. Ay, sige. May nag-i-stream din ba doon? Nag-i-stream ba? Ah, eh. Mark Dan Baptista, NBA. 5 minutes. Kami yung tatlo. Saan ka nakakonect dito? Dito? Nag-backout yung Teo dito. Nakakonect? Nandiyan sa eh. Nandiyan yung Teo dito. Ha? Pero di nagsasalita. Kita ko yung bracket. Ah, ito. Ito, log out. Sabay pa tayo. Sir Jay Delano. Okay. Paano disconnect? Turn off device, sir. Turn off device. Yeah. Power. Power. Ah, okay. Hangan din ang sir. Okay. X, sir, X ba? Okay. Ah, nasa na isa o. Galalisa ka. Aglokan, Brad. Trust me. Bye. Ala. Seryoso ka. Seryoso, Eko. Talaga. Aman. Obrahim Kenyak, DJ Usual. Ala, go lang. Mark Dan Baptista, NBA. 3 minutes. Na-default met yan. Adan tayo, adinan? Adan? Kung na-default yan, sir. Ano ka rin? Give him the tail. Siya di Dragon Slayer. Wawala yung charge. Sira na to.
Yun, ayos lang. Kung may truck dahil, kami pa siya tingin din ang pera po. Nag-gin ka pa ito mga. Bueno, react, gin ka ako mamaya. Ay, susunod eh. Polar eh. Mark Jan Bautista, 2 minutes. NBA. Kasalang ko. Dragon Tail lang tan eh ko. Ben, Dragon Tail lang, kasalang. Misapay. Isa pa. Isa pa ka. Cancer. Tail. Dragon Tail. Wala yung counter. Mark Jan Bautista, NBA. Kasama, sabay. Ah. Nice one. Ate. Ay, basta. Patsel na kami ka. Patay mo may ego. Timing mo ego. Unblockable. Unblockable. Wala yun. Ala? Ala ka. Dragon Tail pa ni. Dragon Tail. Nagpangit sa DJ niya. Dragon Tail pan siyang pugit. Rocket tayo. Ini coba. Achua. Oh my god. Jak na po yun sila. Bantay sa akin si streamer. Kisat ka po yan. Ay kayo tuwa yan ya. Eh. Chua to. Tapos zero. Ay, mali, sorry. Muntik na. Bakit? Hindi siya yun. Ala yun. Ay! Ala. Hindi wala yun. Si K pala yun, si KK. Ay, Kiat Kebs. KK ni Kebs. Ay, nabak ni Kebs. Nangabak ni Kebs, 2-0. Hindi sa pagpalpas mo lang yung masyado. Ah, 2-0. Kumusta score dito? 1-0 sir. Favor of Team Metallica. The low spinning fagot. Wow! Oh my god, nagbayaw. Abay, one floor break mo kinilo? Tail. Isa bang tail? Mamin, dua digit. Guaranteed, DJ. May sabay. Ay, anin. Oh, nice. Open what registration and friend. Okay. Open the registration. Last 15 minutes na rin. Last 15 minutes. Wala, magkutataget hang. Nagulong ka yun. Father Tino. Ay, kamusta? Tapos na 2-0. Oy, ikaw pala. Ako na, next. DLC? Ha? DLC ka? Last 10 DLC ka? minutes. Last 10 minutes. Bago ka po. Calling players, Sanity and Macaroni. DLC. Okay, pila kayo. Second 7. Okay. Calling players, Caramelized GG and JPCM. Uy, ag-video kayo man, pelang. Mahal. Pila ka pa, Jane. Pila ka ba dun? DLC? Okay. Pila ka lang dun. Ay, bantay man pero ito, bag ni ano. Lock to DJ Gas. Ay, talaban mo. Bantay mo, bag ni Jam. Hindi na ta, susin, hanggang post. Brad, bantay mo. Ha, ni Jay, DLC kami. Meron po na. Brad. Nagtatari ka. Kami ka. Pag-out tayo mga controller kayo, kada piso nila namin makilala. Namin pa na nag-reset dyan.
Semi last 2 minutes. Eli! Pagtigay mo, ipagpangin. Semi last 2 minutes. Yo! Saan iti macaroni? Sige. Maki. Boss Maki! Balik muna natin yung losers bracket. DLC lahat eh. Bonus. Pa-bonus ko na lang tayo. Ano? Yung losers bracket na bonus, advance na. Hindi na kaya ng odds. Sige, bahala na. Ala, Yosti, sumarono ka lang ba?